Ni aciari na arutwo a cukuru wa Moi Girls magicokia arutwo a Form 1 nginya Form 3 cukuru thutha wa mutino wa mwaki uria wacungiririe ikuo cia arutwo kenda. Arutwo aya riu ni metheirwo nyumba cia toro hamwe na indo ingi iria mekubatara ni aciari na andu a wendi mwega kuona indo ciao ni ciahirire mwaki-ini ucio. Tumeomba usaidizi kwa marafiki, makampuni marafiki na usaidizi tumepata. Kama unavyoona hapa tumepata vitanda na gondoro kutoka kwa Safaricom Foundation. Tumepata watu wengine wengi sana kama Airtel, kama Copbank, Barclays, World Vision na wengine wanakuja kusema pia tutasaidia kununua uniform. Negutafanirio mahoya magwitia uteithio kuma na iguru niguo arutwo aya mahote guthie na mbere na miturire yao. We must look to God, God who is able to make all things new, a God of new beginnings. We may have a lot to say, we may have a lot of bitterness as hurt, but whatever has happened, all is to put everything to God. Arutwo a Form 4 macokire kiumia kimwe githiru niguo kwihariria wega ni undu wa kigeranio gia KCSE. Urugamiriri wa shukuru yo ni uigite mitaratara mirumu ya kurigiriria mutino ta ucio ringi. Wenye shule na serikali pia na marafiki zetu kuwapatia counseling ndio waweze kuendelea na wajue kwamba maisha itaendelea. Mari ona kiha mothiini mao mena mwihoko ati ni mekuriganirwo ni maria mahanikite na mathie na mbere na mathomo mao. Ngiribotera Inoro TV, Njitagwo Muthoni wa Mukiri.